Kia ora te iwi, haere ake nei I te karere, mahia te mahi, hei aha te amu. Koe rā tā te kahika o te kaunihera o te hiku o te ika. I te hui a te kaunihera I te rānei, I whakatau ai rātau kia mahi tahi tonu, ki ngā iwi me ngā hapū o te rohe. Kei te takahi Āperira Hall I tōna ake, huarahi, whaimuri hoi te whā te kautau I te taha o Ardijah. Nō reira kei ngā kāhu tātara huri noa I te motu tēnā nō rā koutou katoa. Mahia te mahi, hei aha te amu, koe rā tā te kahika o te kaunihera o te hiku o te ika. Me te tokomaha hoki o ngā kai kaunihera I tā rātau hui I te rānei, I whakatau ai rātau kia rena tonu te tau kāia o te whanaungatanga ki wainganui te kaunihera ngā iwi me ngā hapū o te rohe. I roto I tētahi uiuitanga, ka tā noa a kai kaunihera smoulders I te hononga o te kaunihera ki te kōmiti Māori e kia nei ko te kūaka. I te hui I te rānei, ngā kāhu tātara o ngā hapū me ngā iwi e tautoko pautekahāna I te mahi a te kaunihera ki te whakapakari I te mahi tahi ki te iwi Māori I roto I ngā whakatau nui mo te rohe. I rewa ake he haki hei whakatairanga ake I tā rātou whakahe ia smoulders me āna kōrero. Kei te hono mai te kahika o te hiku o te ika a moko te pania ki tā tātou hui I tēnei wā tonu nei nō reira e te rangatira e te hoa moko tēnā koe. Ai, tēnā koe maramihi ana ki a koe ka tika te katoa. Tā koutou hui I te rānei, ki o whakaaro, kua ea, kua tau I nai anei, he kū raku rānei, kei reira tonu e takoto ana. I roto I ngā wiki, I roto I ngā marama, ko kaha kitea, ko te hiku o tika ki ngā pauaka hakata o te motu, mō ngā momo āwha, te take I Anei nā, ana kei konei anō mātou mō Wenerei āhuaranga o te āwha tōranga pū. E mohio ana hau ko te pōti whānui ka tū hei te pito rāno o tēnei tau a haunei nei hakapai nei ka maurua ke atu ai ko Wenerei momo āhuaranga hoha ki runga I kaua I āhau ana he kaua I a mātou nahi anō o te kaunihera o te hiku o te ika. Engari I runga anō I te Māori I roto I ngā marama e heke tonu mai nei I roto I tēnei tau pōti. He hoha marika engari ki a mātou I te kaunihera I tēnei rangi nei ko tatu ko ea ana ko tau anō hoki ko ngā pōti hakau hakamana tonu I te tika o te noho o ngā māngai hapū, māngai iwi ki ngā komiti o tēnei kaunihera kātika. E hoa ko te Divina Smoulders nei, e whakakanohi nei I nei amu. Ki o whakaaro kei muri I te awe kāpara, he tāngata ke anō e pēhi ana I ana pātene? E hara I te mea ka hiehia hau kōrero mō nā ke anō engari ka kōrero mō taua momone I roto I ngā pōti kaunihera tahi no I naini nei ka tū ake I roto I te oketopa I tērei tau. I tērā tau he nui ngā mema I tū mō ngā momo pāti kapitara ke atu. Ko ia anō te tahi I tū mō te pāti māwhero. E kitea atu ana I wera momo āhuaranga o te pēhi o te tautoko o Wenerei āhuaranga tūtei ki Wanganui I Wanamahi I roto I a mātou o tēnei kaunihera. He hoha kei konei mātou ki te mahi I ngā mahi mo tēnei rohe anō me ngā painga o tēnei rohe anō te take, engari kore tā te pēhea te āhua nei. Kia whaiwhai noa ake au I tēnā whakaaro, kua kitea, kua kitea he kaikiri tanga hoki, e kuhu ana ki ngā kaunihera ārohe, puta noa I te motu I ngā marama nei, ko te kahika o te kaunihera o ahuriri tētahi, ko Jepson o te kaipara, waiake, ko te Pākehā, ko te kaikiri tēnei, e whakaatu mai nei tō rātou mataku I te Māori, kuare rānei ki te Māori ngā mea e rua rānei e moko. E tika ana tāku e hakapai nei ko ngā mea e rua ke ko wera. I konei a haunei e hakapono ana ko te mataku tērā. Kua roa tēnei kaunihera, kua roa tēnei rohe e hakahaere nei e ngā tangata e harake I te Māori aha kua kuia tēnei, ko te pito rāno o Aotearoa whānui, ko te kāinga, ko te haukainga, ko te tūranga waiwai o Aotearoa, I konei anō ko te hakaputanga o te rangatiratanga o Nutireni, ko te tiriti o Waitangi anō hoki I hainatia e ngā tūpuna
ana. Nō reira, a hauna e hakapai ana I konei he matakuke ki te huringa o te tai, ko pōti hakau I ngā wāri Māori I konei te hiku o tika ahakoa we tahi atu kaunihira rakau I pērā. Engari e hakapai ana au ko ngame e rua ke ko wera. Ko tāku e hoha nei ne, he nui ke ngā mahi kei mua I te aroaro, engari ka takea, ka pēhia, ka hakararungia tonutia mātau e mahi ana I te mahi I Wenerei āhuaranga e harake I te mahi kia tika. Kei te mārama e moko. Me te ka reo I te wehe ki te kia atu, e mohi ana tāua kia tāua I waho atu I ene kōrero o kāwanatanga rungi te pauaka whakaata. Nō reira, ko te mana hau tēnei e pātai atu nei I tēnei pātai kia koe e te hoa. Pēhea koe I muri I tēnei hōhātanga. Kua mamae, kua rita rānei koe e kore rānei te kiri o taku hoa o moko te pania e wehi I te taraonga I te tū matakuru. Hakapai anau, nā roto mai anō I ngā hakahokinga kōrero kua hakaputa whānui ke atu ko kite iwi I te rika I roto I ahau. Ahakoa ko hakapāha ke atua hau ki wena tūmomo āhuaranga. Ko moko tēnei, moko whaiaro tēnei e hoha nei I taku kite atu I te mamai ko rangonai e tōku whānau I tā rātau kitenga atu I Wenerei āhuaranga hoha nō reira. Aroha nā hau ki taku whānau, kia tūpato mena e kite ana I tērā momo wera momo raruraru ki taku whānau o me tūpato kātika. Engari, kei te pai koe, nē hoa, kei te pai koe. Pai pakari tonu ana, makawhiti tonu ana, ana korite mō ngā tauerua e toi mai nei, kia mahi I te mahi hei painga mo te iwi o te hiku o tika whānui. Tēnā koe moko, e mihi nui ana kia koe, Anei a te karere e mihi nei. Moko te pane a te kahiko o te kaunihera o te hiku o tika, tēnā koe. Kia ora e hoa. Ei, kia ora hakawhetai nui ki a koe, kia koutou katoa e te whānau I tū tautoko mai te rānei aroha nui. Wenerei TV, rongo rā koutou I te kōrero a te rangatira rā a moko te pania, mahi a te mahi, hei aha te amuamu, koe rā tānei, roto I tā rātou hui I tēnei rānei, hei a te whiriwhiri mā rātou I enei raruraru I enei kū rakuraku kuahua kenei. Ko Hārata Brown tētahi I te takiwā o te hiku o tika, o tira I te hui a te kaunihera o te hiku o tika I te rānei, I mahi pūrongo ia hei mātakitaki mā tātou, nō reira, tēnā kia mātakitaki ake tātou, I nai anei. Mihi ana, koutou kua tai mai ki te tautoko. Tū te haki me te karere. Tai tukerau, we're going into a new era. He mana I te whenua tō te Māori. E tikana kia noho te Māori ki te tepu kia kōrero mōna ake. Kia kaue waiho ki tangata ke atu, ma te Pākehā, ma tauiwi raini, e hakarite he ara ngā painga, he ara ngā hua mo te iwi Māori. The vote has passed. Tēnā koutou katoa. Ko tā te hui o Huarere, he whakamana I ngā mema a iwi, hapū, ka noho ki te tepu me ngā kai kaunihera. Iwi hapū council community, Māori, non-Māori, not in opposition but in partnership, not divided but united. Kia ora no te mahi, kia kāpatu. The motion on the table today is about the representatives, those non-elected members who will be on that committee. Koia te komiti, ko whakatūria e whai wāhi mai te Māori, ara ngā mātanga Māori ki te kaunihera. It allows us specifically here, these people appointed specifically here, is to meet government legislation. Ara ko te tiriti o Waitangi kei roto I ngā kaupapa mō ngā kaimahi, mo te kaunihera anō. I te tika o tēnā takoto, I reira ka tahuri atu ki te tiro I ngā reiti, I ngā te hanga kāinga whare mō ngā whānau, wena āhuatanga katoa. Ko tā te kai kaunihera nei tēnei pāhotanga o mohoa nei. A lot of co-governance, a lot of interesting policies and frameworks that are ensuring that co-governance is on steroids there. And so I'm witnessing it firsthand. Ngari aua whakapai ka turakina marikatia. Te kuaka does not make decisions. That responsibility remains with you, the elected members. Hei aha tana pēnei tonu mai nō reira ka mihia ngā tūpuna kua roa nei, e kite ana e rongo ana I te tātā, engari e tika na kia tuanoa hau ki te ki atu ki te iwi ana, hei aha no atu haere tonu.
Ki tēnei hui I tōpū mai ai ngā rangatira nei no te tai tokerau whānui. And ka mōhi o te katoa o te committee, ngā hiehia o tā tātou whānau, kei tērā pito, kei tērā hapū, kei tērā marae. I mui tēnā, kore mōhio. Te mea nui kua tō I tēnei rā. Ko taku āwangawanga, tēnā pēr ma te hungara e huri tēnei hei kaupapa paihana. Engari, I tino tutuki tēnei ngā hihia o te rānei, e te nuinga o ngā kaikaunihira, Māori me te Pākehā, nō reira hariko au. Tū ai te tirohanga a te Māori me te hononga a tiriti ki te tēpū whiriwhiri nei o te kaunihira o te raki. Hārata Brown, te karere. E kare mā hei muri ake I ngā whakatairanga ka hono mai te minita whakawhanake Māori a Tama Potaka. E tiwi ko tā tātou manuhiri e whai ake nei ko te minita whakawhanake Māori a Tama Potaka, te whakatīnanatanga o ngā raukura o te kāreti o te aute. E te rangatira, tēnā koe, mihi ana ki a koe. Nei rā te mihi ata nā koe ki a koe te rātā whakaruru au o ngā kāri puata Māori. Tēnā koe. Nō ngā rā tata nei e te rangatira I pānuitia mai ai e koe. Te 2.5 miliona tāra ki ngā marae I raru I a Huripari Gabriel. Ko haere tērā moni ki hea ki a Wairānei. E hoa he nui ngā koenga, ngā toenga me ngā konga I puta mai I tērā whānui a Gabriel. I tērā tau I tuku atu te 5 miliona tāra ki ngā marae e rima o te tairāwhiti. I tēnei rā tonu kua pāho hoki te kaupapa ki a 2.5 miliona tāra. 1 miliona tāra ki a Petāne marae ki a Huarere. Te ahone, te minita, kua whati te hononga, karau te mohio mena kei te rongo mai koe I au, engari kare matau I te rongo I a koe, I tēnei wānei. Kei te rongo mai koe te minita. Te ahone, kua raru tērā hononga e tiwi. Kia koke whakamua mo tēnei wānei ka hoki anō ki te minita ko ake nei kia whai wāhi mātou ki te whakatikatika I tērā hononga ki aia. Hoi anōra, nōna te reo waiti o te rōpū Ardijah I noho tahi ai. Tātou katoa ngā whānau ki te ngahau I roto I te wairua pā reka mo te hia ngahuru tau. I nei kei te takahi a Betty Ann Hall I tōna ake huarahi. Whaimuri ho I te whā te kautau I te taha o Ardijah. Kua puta I aia tāna kōpai waiata tangata takitahi ko slow burn te ingoa. He kohinga waiata e pāna ki ona wheako I te aroha kā piki I te aroha kā heke. I tai atu a mārena mane ki te whakarewatanga o tana kōpai ho I tā maki makaurau. I ngā tau o te waru te kau I puta tōna hiringa ki te ao pūoro me Ardijah. E kawe ana I tētahi oro funk oporo nihia hei whakaoho I ngā reanga maha. Music with Ardijah has always been this really cool thing, which is beautiful. I love it, and I do miss it in some way. I nei kei ona tau ono te kau, ana e whakarewa ana ia I tōna kōpai takitahi nei a slow burn. E kōrero ana I tōna ake kōrero I runga nō I ona ake tikanga. As everyone's aware, Ardijah, and my partner in music, we were really intertwined with everything we did. And for that to stop, or no longer exist. And Slow Burn is one of those songs. Ka mau ia I tōna manawa anō nei he korowai, he mea whatu ki te whakarairai, he oi, he mea e here ana ki te aroha. Stuff happens. I'm okay. I'm all right to talk about it, honestly, I suppose a totally new page of how to find me, I suppose, and be okay and rise above the challenge. Well, I looked at it as a challenge, but in actual fact, I think it was kind of almost a blessing because we wouldn't be here.
Ahakoa I oti tētahi pēne me tētahi hononga, ko tana waiata reo Māori e whakaputa ana I te reo o tētahi aroha e mau tonu ana. Ahakoa, ngā huringa o te wā. Pumo tonu koe, and its English counterpart is You Remain on the album. It's pretty heartbreaking, and my reo is not... it's not at that point yet to be able to, for me to say, yeah, proudly, you know, as yet. So with the support and love from Numia, Pumo Tonu Koe was, yeah, is here. And I'd like to acknowledge Numia Rangi and Karaitiana, who are here this evening, and it was their reo. Mutunga wiki kua hori I whakātu ia I tana kōpai ki mua I te aroaro o te iwi mo te wā tuatahi me ana tamariki katoa kei tōna taha. Slow Burn's out there, vinyl, old school, CD, and there is streaming, but you know what, if you really want it to be yours and to support all our local artists around, Aotearoa and the Pacific, you know, is to download it. I Anei e mōhio te ana ko Billy Ann Hall. E piki tonu ana, e waiata tonu ana, a e whakātu ana, ahakoa te roa o te wā. Ka taia tonu. Mārena mane, te karere. Ka tahi te kai waiata koia. Nā, ka hoki atu ki te minita whakawhanake Māori ki a Tama Potaka I Anei. E te rangatira mō taku he I whati te hononga ki a koe I roto I tātāu a kōrero. Engari te kōrero koe mō te rua te kaumawhitu tāra ki ngā marae I raru I a Huripari Gabriel. O tēnā koa whakaotia tēnā kōrero. E hoa, rua te kaumawhitu miliona tāra. Ko tahi te kaupapa, ko te tautoko I ngā marae, I uatu ki ngā tāruke a tāwhiri mātea. Te kaumatahi miliona tāra, ka toha atu ki pitāne marae, ki roto te kupenga te huki. Te kauma ono miliona tāra, ka tukuna atu ki tangoi o marae. Ka hunuku ia te marae, I tō rātou hapuri, tō rātou whare ki wāhike. Rua te kaumawhitu miliona tāra, tēnā koe te minita I tēnā aroha nui ki o tātou marae I raru I a Huripari Gabriel. He aroha tino nui tēnā, e mihi ana ki a koe te rangatira. Tēnā heahanga kōrero o te wā mo te māngai pāho me te whakaruru hau. Kua ha koe I enei wiki e rua nei tātou a kōrero whakamutunga mo tēnei kaupapa. Hei whakapapa paunamu I te waime kia tika noa I te whāngai hia o ngā reoirirangi Māori ki te pūtea. Ia te toru wiki, ia te toru marama au ka huitahi atu me ngā heamana. O enei momo ohu pērā I a te māngai pāho me taku aki a rātou kia toitu hoki te tautoko I enei momo hotaka I enei momo kaupapa pērā I ngā reo arirangi o te motu. Tai ho te wā, kaore anō kia tau ngā kōrero I tō rātou mahi a anga whakamua. Ka kite hoki ngā hua o tērā kaupapa. Me tāku e aki ana ki ngā reo arirangi katoa. Kia kaua e riro mata reo Pākehā e whakapūmau I te haere o te reo arirangi. Engari kia toitu ake tō tātou reo, ia te haora, ia te miniti ki rungi I nei reo irirangi. Tautoko I tēnā kōrero mo tō tātou reo e te minita, tēnā koe. No ngā rā tata nei, I panonitia e te Premier e Christopher Luxon te runanga minita o te kāwanatanga. Tuatahi, e hoa, ko koe anake, te Māori I taua runanga. Tuarua, anō nei I wareware I te Premier, ko koe te Māori o tana runanga, I rungi te Wāhanga parakuihi te reo tātaki nei I te rā wiki. He tohu rā nei anō tēnei te rangatira o te nui o te aro kore o tēnei Premier ki te iwi Māori. O tuatahi me whakatupatu hoki tāwi a tāua. E hara I te mea ko Tama Potaka anake te Māori I roto I te rōpu kahirangi ke rungi I te runanga minita. Engari kaore au I te pūrei I te porotiki whakapapa
ki runga i a te karere ki wāhi ke rane e hoa. Ko tāku e tēnei wā, ko te āta whakatutuki huki i ngā wawata, ngā hāpori Māori, ngā iwi Māori me ngā marae Māori, kia toitu huki tō tātou mana motu hake, tō tātou rangatiratanga, me tēnei kaupapa te ōritetanga. Nā reira, ko tāku e meana i tēnei wā, te āta whakatupatoa i ngā kai ripoata. Kia haere ranga haua, kia haere kimi hia, huki ngā kaupapa matua e whae nei te runanga a minita, kia kaua e riro te porotiki whakapapa o te wā, tō tātou haere e arehi. E ki ana koe, ko tō hia kia te tuki a koe ngā wawata o te iwi Māori me te aha, he wiki tēnei, e wātea i koutou i ngā here o te whare pāre mata, kia puta koutou ki Wainganui ngā hapori, he hao mahi i tēnei wiki e te minita, e ahu ana koe ki hea, he hai. O tāku e tuku mihi ki aku whaharake ki te mate o taku tuakana Thomas Curtis. Ki roto o te whanganui ātara, te kawe atu ki tōna marae, ki Ngāti Hauti, ki Rangi Tīkei, tai atu ki ngā mihi o te nākau ki a Sharon Hawke mā, mērā o ngā kātu ai tua. Tuarua ko te manaaki te perehitini o te whenua te motu e ki Anei ko Palau, ene nahi rā. Me te kawe hoki i eti mahi ki Hāmutana, ki Te Awa, koira tēti wāhi e tūana e ti whare kia rua mano pea tōna rahi, ko te ata tautoko a te kāwanatanga i a Simon Perry mā, me Ngāti Wairere e tūtahi ana, e hoitahi ana me tērā kaupapa. E hoa, e rongo anau i te huro, e ahu mai ana i te kāriti o te aute, i te pai o te minita whakawhanake Māori o te wā, ki te kōrero i ngā kōrero. Ka mihi nui kia koe te tuakana, Tama Potaka, tēnā koe. Tēnā koe, whakatangata kia kaha. Karawe, koe rā te tino pepeha o te kura o te aute. Amuri ake ngā pānui hoko e tiwi, ka mutu tā tātou wānanga mō tēnei rā. E tiwi anei ngā huarere o te wā. Kura tā te karere i tēnei rā e mihi whānui atu ana. Kia koutou katoa, tūrou, Hawaii ki.